Thikũ cia muici nĩ 40 cia ya eeri cia gũkorwo nĩ nginyu thutha wa kũnyitwo nĩ maabithaa ruhonge rwa DCI mwena wa Molo kaunti-ini ya Naikuru maikuruhanio na ngero ya wĩkinaĩ ĩrĩa marahithukiire muthikabu umwe na mutumia wake kwao mucii ciumia ithatu hituku. Ekuirwo aya arĩa makũrĩkanĩte ta Joseph Kuria na Peter Ndung'u maraikirio ngono thutha wa umwe wa arĩa maikaraga na muthikabu ucio kũhithũkia kara nyũmba gĩtheria karĩa gatemirwo hĩndĩ ya tharĩkĩre ĩyo na gũgatwara ceceni-ini ya borithi ya Molo. Washukiwa waliweza kujikata ama kukatana vidole, na sasa hivi tunapoongea wameweza kutiwa nguvuni. Ushirikiano wa watu wa Molo pamoja na usalama wote wa Molo wamefanya kazi mzuri sana katika haya mambo yote. Aikari nĩ makomithitie ngero ĩyo ya kĩũnyamu na kuga Ekuirwo ya moerwo ikinya rĩa kĩwatho amu ciĩko cia wĩkinaĩ nĩ cingĩhĩte mũno mwena ũyũ. Ningependa kukasifu hii jambo in the strongest term possible ya kusema ya kwamba baba askofu ambao ni wa hiyo kanisa aliweza kuumizwa vibaya sana. Watu walikuwa kivamia maduka sana sana ya M-Pesa na vile vile kuvamia usiku, kuingilia katika juu ya mabati na vile vile hata kutoa mawe katika ukuta, na wanajaribu kuwa na access ya kuingia pale. Lakini tumeona ya kwamba jambo ambalo limetendeka ni jambo ambalo tunashukuru zaidi, kwa sababu inaonekana ya kwamba serikali yetu, askari yetu OCPD na timu yake pamoja na DCC wanafanya kazi nzuri. Riu Ekuirwo aya mekuhorio cururu mande metereire uthuthuria rĩke na gucoka kuhingũrĩrwo thitango. Handũ-inĩ ha Kameme TV, ngetwo Nduta wa Nyuthe.